single terbaru dari Ajihad yang berjudul Kejam. Mempetakan rasa sedih li bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero. Najan demen kudu bisa lepasakeun cinta karena uang sing tegenggem wis gawe atin jarem wis kejem tega ninggalakeun. Masih bareng yang berhias Zaki Daru Putra.
Najan demen kudu bisa lupasakeun cinta karena uang sing tegenggem wis gawe atin jarem wis kejem tega ninggalakeun. Satu kali lagi. Ayat Dio, ayat Dio, ayat Tio, ayat Zio, ayat Zio, ayat Zio, ayat Zio, ayat Zio, terus ayat Zio, ayat Zio. Nokcin, 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 terus nokcin, 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 terus nokcin, 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 nokcin terus, nokcin, nokcin terus. Dede Keja, Dede Keja, Dede Keja, Dede Keja, Dede Keja. Uang sing teu sayang-sayang wis nyayangi wong liyan. Kita sing ngembung fotone kangen kapan ketemune. Uang sejen sing diambung brutune. Zakin Darul Putra, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis terus, Mama Denis maning, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis terus, Mama Denis tobat. Uang sing teu puja-puja wis tega gawe larang janjine sampe kawinan arane jejer loroan. Uang sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa lupasakeun cinta karena uang sing tegenggem wis gawe atin jarem wis kejem tega ninggalakeun. Mang Lempuyang Tugu Bawang Putih, saya ucapkan terima kasih Mang Lempuyang Tugu Udud Esa kembali mening Kang MC.